Equipping faithful leaders to my ladun bang ko Rongmei Churches Fellowship roi leng mai jang nei khatwang leadership seminar hai Rongmei Part 1 Baptist Church khau takai kan the seminar khau tai Dr. Timon Phau my pastor RBCC Center Church roi resource person sulau kanai kamong khau tai Rongmei nam to leaders church leaders akhani mansai gan phai khat chui dau roi kadam lan cham lau kanai National Highway 37 Longsum Nam Khau Mulai Zai Khoroi Gari Azu Dinglau Kante JCB Roi Mulai Zai Lo Me Khau Tai Swak Inthan Bame Tuna Sai En Hai Chai DCL Roi Tan Kai Bam Mai Tan Duan Hai Quality Maintain Sumak Mai Roi Sang Talau Tang Mai Bam Khau Ngan Na Asan Mak Khoroi Sang Kasi Mai Bam Pai Na Naidat Kante Public Goi Roi Pian Mak Mai Azu Nai Bam Sini Government Biak Roi Excel Thau Lau Mak Na Bame Sang taloi mak maile kasi dat maile tuna akhyam bam komna haupathe tunani sae Government of the Public Republic of Nagalim Zailat Region Roi Asai Pau DG Robert Akhani Pau Salem Yangang Mai Kanai Tai Collective Leadership Su Kan Mai Tuang Felicitation Mong Zailat Region Office Tamenglong Headquarter Kau Takai Kanthe Reverend Sangai Lunggang Mai RVCC Mission Board Chairman Roi Minister Sulau Kanai Kamung khau tai CAO Zailat Region Roi Riulau Mai Latsa Salau Kane Ke Pan Mai Kilonsar Convener Zailat National Worker Forum Roini Thonku Pilat Salau Kane Strive for Excellence to Mai Ladun Bangkhau Sanai Tang Mai Haipau Zadonang Memorial Football Tournament Hai Luangzang Kai Luang Khau Kahau Kanthe Itong tournament tay asai chuina kathum August khorei thauna chuina sikiu nganna pulup kai puni tunani sae Tournament khautai adai phau mai social worker roi chief guest Chingdulung pan mai AO IOC Government of India akhani mazalan ka mai social worker kanai roi guest of honor sulau kane Football team ru na suruk roi guang kazau lau kane lanpat mai match khautai Sangji Youth Club Ani Longjang Puluk Kamai Khau Tai Longjang Roi Sangsi Yuklap Khau Gol Kanai Jalau Na Ngam Kan The There's an alalo ni may kazan sa kong manasabok ko po Romeo pan may Longjang Catholic Church Zirivam District Tong Babupara Khaunai Mai Court Complex Khaunai Mai Bharat Nirman Ranjib Gandhi Hi Seva Kendra Zirivam CD Block Office Khau Block Department Officer Taurangbam Ganeshwar Roy Sengjai Launa Ek Pet Ma Ki Nam Tumai Ladun Bang Khau Thingbuan Link Mai Campaign Office staff ko goi le tat kai kan the video Taurangbam Ganeshwar Rai sakan mai kyutho ecological system ta ingkha lo mai akhani green revolution khangroi thingbon hai kai khau linglo wo tunani sakane N Rajamani Heights Braja Kumar Yal Ibomcha S Ranbir Subhendu Chaudhary akhani Ashok Chaudhary kaniu roi kajau lo kane Asai chuina kanai tang mai jang ru tong mai tai mayak sam mai duan Pangram Government Lower Primary School MEELAL Assam Roi leng launa ta kai kan the MYFA President Hangjam Brojen Roi aniu puila thai khang karap mai tumai hai aniu mai goi ni roi su ni pui thawe tunani sakane aniu puila cham tauna ba mai hai aniu khang sangai mai ye aniu puila cham na ba mai gan khau lung gut na cham chui na cham lau khang ni sakane Nongthombam Binod Education Secretary Rebita Singh President akhani bye bye me azu roi kazau lo kane CDO Kakching OC CDO Kakching roi chengjai na OC Wangu Police Station 131 BSF Battalion 8 MR 46 Assam Rifle akhani MPS Additional SP Binod Chongtha kanai roi chengjai me khau Wangjing Khunau khau Phujit me tan tai kai kan the Phujit me khau tai imphang ka mai Insas Rifle Magazine Round Root Nakhat 9mm Pistol Akhat 36 High-E Grenade Pungu Insas Rifle Live Round Root 9mm Live Round Kanai Helmet Akhat BP Base Akhat Blank Round Root Napungu Haipang Kane Wangu Police Station Khau Case Register Sulau Kanthe
District Child Protection Unit Thobal Roi Thobal District Administration le kariuna child trafficking child labor JJ ek lamkho akhani pokso ek lamkho jangne khatung awareness mong DC complex kho tatkai kan the Manipur University Department of Law tuang Assistant Professor Dr. Sapam Dilip Kumar Roy child trafficking child labor lamkho sakane akhani legal consultant advocate Thiam Ras Kishore Singh Roy Pokso ek JJ ek lamkho salaukane DC Thobal Ahanthem Subhas Singh IAS Roy kamung bampi lalaukane haikup mai mung hai department bye bye mai roini tanpa ri thai Thobal district hai sangthau dai thau meluan kho bu ku na bampuniye tunani DC teroi sakane Living never sangi awareness pi ro kam da success with the only having wa khan lo la man ahan